Negatho ikua wa bosi nayo kaunti ya Naikuru nikuguneka utambia wa thitima matura-ini utambia uria weregerirwo kuhuthira ciringi bilioni 2.3 ni kuringana na minista wa hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi uria ugite itanya ria thirikari ni gutigirira micii yothe bururi-ini mugima iri na thitima. Minista uyu waritie mayari mwena wa Moro hindi ya kuruguria utambia wa thitima miena itiganite gicigo-ini kiu toria mwandikiti wa mohoro mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna aratariria. Hindi ya uruguria wa utambia wa thitima mwena wa Elbagon Moro, Minista Wandayi augite kaunti ya Naikuru ni imwe ya kaunti iria cikuguneka na utambia wa thitima micii-ini iria itari yakinyirwo tabarira-ini iria ikuhuthira ciringi bilioni 2.3. Mwaka huu wa fedha Mheshimiwa Rais William Ruto kupitia bunge la taifa ameweka pesa taslimu shilingi 3.2 bilioni katika hii kaunti ya Nakuru kwa ajili ya kuunganisha stima kwa households au nyumba karibu 33,000. Wandayi augite thirikari iri na kioneki gia gutigirira micii yothe iri na hinya wa thitima guothe bururi-ini. Anatakana ya kwamba kila kijiji ikiwe na stima, na ikiwezekana stima ifikie kila boma, ikiwezekana zaidi stima ifikie kila nyumba. Ni ikinya rikenereirwo ni mubunge wa Moro Kuria Kimani uria ugite gicigo kia Moro kiri na ciringi milioni 279 iria iguteithiriria hari gutambia thitima micii-ini itiganite wodi-ini ciothe 4 cia Moro. Tuko na shilingi milioni 279 katika eneo bunge letu la Moro na mambo ya connectivity ya stima. Tuko na miradi 11139 projects ya stima across the constituency. Kwa hivyo watu wa Kiambi Kandako Omu, watu wa Rifoti, watu wa Saptet, watu wa Kibisu, watu wa Elbagon Farm, watu wa Matweku, watu wa Ndimu, hata kule juu watu wa Marieshoni, kule Kiakwashe, kule Turi, watu wa Kirandi Chuko Saidi Kine, kila mahali katika constituency ya Moro tuta make sure tumeweza kufikisha stima. Oho Minista Wandayi ni ahingurite irathi 3 iria ciakitwo ni ruhonge rwa utambia wa maguta bururi-ini Kenya Pipeline thukuru-ini wa muthingi wa St Joseph. Irathi ici ni ikumateithia gukorwo na good environment ya guthoma na mahote guthoma wega na mathie na mbere na to gwaka cukuru nginya desks ni twekirite. Murutani munene wa thukuru uyu Susan Muiruri augite irathi ici ni ciguteithia thukuru uyu hanene kuona arutwo a junior secondary ni mekuona gwa guthomera na oho kunyihia muhatikano wa arutwo irathi-ini. Irathi ni njega na ni nene wega ni irahota kuiganira ciana 40 ni macokete magatuhe ite na lockers cia ciana na desk ya mwarimu na gite koguo ni matwikite wega na ni turacokia ngatho tondu ciana citu riu ni irathoma wega na itari na mathina ma kuhihinyana. Handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.